Gogo ke longakathanzi ukuthi kuvete buso bakhe ke kumabona kuthe ukhala ngalo ke lijaha bekathi ke ahlekisana nalo uvetile ukuthi leli jaha liselincane ke ngeminyaka ke kuye uthi lokumvisa abhlungu ukuthi leli jaha selithembisa nekumbulala uthi leli jaha licaleke lafuna ukuthatha letinye tindvu lapha ke endlini waveta yena ukuthi angeke kulunge ukuthi amnike dodona ke letindvo gogo uthi leli jaha libese ke lisala leba letinye tindvo ngesikhani yena ke asatheshelele uthi nalapho gogo bekade ke ayawufunela leli jaha kona ke kudla lasala lona ke latitika leba yona ke handgas imali kulokunye ke lokunengi seke nalokunye ngani wacela ukuthi ucela umbole kumbhethi angimathi wakwabole kumbhethi ngathi akusuka mina ngomakoti ngasilwa silokunye ngumnika umbhethi wabantwana ngathi webantwana ngathi okay ke ngoba nawo ufuni angumnike ne-fridge ngumnike ne-TV angathi uma kuyendeke endoko lo wasatha ngibela lo kenya lokho emva lokho utangibra mabaka ngamniki tonke letinto uthi ukwabuleka ne-handgas wasekwenteka wasuyayeba ke le-handgas uthi tulambile ngihamba ngofuna lokudla mangibuya ekudleni kwakhe ngiyofuna ukudla kamkhanye sohambe nale handgas yami ukuthi kwendelane gogo la konke angimathi bofisa kwenteke sonke isikhathi nje namabona mina ubulasha ngathi nginemali uyini lo muntu gogo yibe kumuntu nje silekisana naye la bekasebenza kuphi gogo usikhazeleka abantu akasebenzi angizazi ngumkhanza asebenza nje mina angizazi ngumkhanza asebenza bese nesikhathi esinganani natana gogo usikhazeleka abantu mina gogo usho ukuthi sibonene nga December lo wasangebela ke nyalo ya nambita uthini akalibambi licicimo itolo ngiyamshayela ubhizi uthi hey yasiphazamisa wena hey wena tika mntwana ngeke ngikhubembe emsakade wena tika la cingweni lapha ngiyasenyanyisa kakho uyangithelela unganani yena gogo nosekhaya bathi ngoma ma unganani yena nosekhaya kubo nguphi uthi ekhaya kusesikhuphi egcinile uthi ekhaya kube kusesikhupha akasiyelo mdala akasiyelo omncane mfana nje manje lapho ngingani ngadlula okay yesipa lesilenga lapho ngisengibathe thatha lesikipa sakho lo uhambe naso uthi mangabe ngasifuna angisishisi angimade uthi waseba kuphi sasesi ngicela sibasibone asimne kade ethatha sithatha lesikipa wona mama ngisasidinga landlini silaphe sileka lapha kunethawula khona lesikipa usisigogo sabani site nalo mgalakatha wakhona landlini manje makasafuni ukuhamba naso sho uthi vele uyaganga uhamba iba yonke lethi insawo futhi ngala mafisha abantu lathanzana lahlekisana nabo yabese abebela awusho lokho vele ami ngiyasola vele yebo misagcinile isikipa lesigreen naveli sisi nasi nasibuka somuntu wesilisa namasomuntu sisikade nje nawe uyasibona nje Carlos nawe mangasitoka nje ungangisoma nje siyasibona sisihle baba ungangisoma nje mntana masitoka vele nje ungitsothi lo babelo gogo kube sezivetela lenye ke impahla lavetile ukuthi ibonakala ngathi nayo ke yemuntu ke wesifazane washo ukuthi labo ke labayeti kule mpahla abede ke batoyithatha engcayisi kuyabonakala ukuthi le jaha leli litimisele ngokudlala bona ke abantu ke besifazane liphindze futhi ke libebele etindzabeni te channel emaswati ngeNkeri Carlos ngumathapha.